Boleh nyandar boleh. Kayak ram-ramane. Ram-ramane kena iku jantung. Yo. Ayo, kita lano. Wah, ngajakin lah gue. PTN. Ojo piara cilik kuwi. Wah, putul kawan. Ojo arek cilik kuwi. Ojo rek. Jangan sambitan le. Oh, ngaji kita. Menahan. Tambah jelas deh. Turun kawan layangannya. Ngaji ke sambitan kawan. Layangan kawan. Ngaji ke sambitan kawan. Ojo arek cilik gue. Oh, ngajarin lo. Nih kawan, datang lagi kawan, layangannya kawan. Ini semono. Baru datang kawan. Suaranya kok piye? Paling bisa nih no limit. Ki. Ono kabeh. Goan. Tinggal musikan bapakne. Sambitan. Karo sopo? Nindang saya sambitan, aku tak nggo semet. Akar bekal. Aku tak nggo lajeng. Aku iso miber. Bisa tak kan. Piye. Iku pebola wi lajeng. Alean sakmono. Ora semono piye. Seret orang sarane. Kira cilik kuwi. Nganu balik FF. Jadi kok ayo. Kudu. Balik FF. Proses balik FF. Proses. Balik FF. Edit delok edit di balik delok liyane edit. Kene paling. Mikir lagi. Menawane kon batak ngono. Kon batak dijajal. Apa pecah tahu? Gak ada angin. Karena angin. Pentanganmu nyantol ingo. Lang pentanganmu nyantol ingo. Gelem nanjat ora ingo? Gak jurek kenaan dia. Ayo si batak. Cepet bos. Masuk. Jangan kuat bos. Sore hari kawan.
awan panas kawan di sore hari di Genjot, wisata Genjot. Sangat ramai kawan. Bos. Ini bos, tahan ke bos. Kalau. Wisata Genjot Bontang kawan, yang kemarin episode kemarin. Sangat ramai kawan. Saya juga ada YouTuber kawan. Ini layangan YouTuber juga. Datang lagi kawan, besar ini kawan layangannya kawan. Datang lagi kawan. Sangat ramai kawan. Di Bontang, Jawa Timur. Ini wisata Genjot.
Ini kawan, situasi dari rumah saya kelihatan kawan, layangannya kawan. Di lapangan biasa kawan. Sekian video hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kawan ya. Karena bikin kreator YouTube, karena bikin kreator itu susah kawan. Gak gampang yang kau kira. Iya. Oke.